Za početak mi se čini zgodno možda neko kratko predstavljanje firmi iz kojih dolazite, čisto da se vidi jesu li to firme od 10 ljudi, 200 ljudi, rade li svoje mobilne aplikacije ili rade za klijente i sve slične teme. Ok, odlično. Ja ću kao najmanja firma u ovom društvu onda otvoriti sa najmanjim brojem. Mi smo, znači, ja sam direktorica mašinerije, nas je 10-ak, mi smo mala butik agencija koja radi mobi webilne aplikacije, pretežno za američko tržište. U stvari nam je čak naglasak više na mobilnim aplikacijama, ali danas se mobilne ne mogu raditi u stvari bez cijele ostale infrastrukture. Tako da to je u stvari to za predstavljanje kratko. Da možda nešto više o aplikacijama, koliko je tu nekih za klijente, mislim tu se vrte i dvije ove samo vaše da li radimo svoje, znači pretežno radimo za klijente, ali kada imamo vremena i s obzirom da uvijek volimo istraživati šta ima novo, onda radimo i neke svoje, uglavnom su to aplikacije koje sam ja cijeli život htjela imati, onda natjeram ljude da ih naprave. Žele li ih i drugi ili žele ih i drugi, da. Imamo jednu aplikaciju za praćenje menstrualnih ciklusa. Iako njih postoji milijone, meni je išlo jako na živce što nijedna nije u stvari normalna. I onda smo htjeli napraviti nešto simple, zato se zove Simple Cycle. Bez ikakvog marketinga, ičega, ima za 1 godinu dana stara, ima jedno preko 5000 korisnika na svakoj platformi, što je odlično s obzirom da apsolutno se ne brinemo o tim aplikacijama. Ali evo prema tom feedbacku bi očito ipak trebali se malo potruditi oko njih. A ovo što radimo za klijente, to je stvarno šta god neko zatraži. Najveći klijent nam je jedna firma iz Utah koja u stvari to je video on demand platforma, znači radimo za njih kompletan taj sustav od Android TV, AS TV, Fire TV, Chromecast, backenda, znači sve te aplikacije na koje se onda prikazuje njihovi videi, to su videi religijskog sadržaja. To je firma koja postoji iz 70. godina, oni su radili svoje animirane filmove, sada otkupljuju od svih, između ostalog i od Disneya, tako da to se radi stvarno jednom ogromnom proizvodu, a ostalo su uglavnom neki manji startupi, New York, Chicago i tako već šta bude. Eto, okay, sad sam sve rekla. Sve si rekla. Niksa za Infinum je vjerojatno čulo puno ljudi, ali ima i vjerojatno i onih koji nisu, pa ako možeš ukratko predstaviti. Može. Bog svima, hvala što si me pozvao na ovaj krasni panel s ovim super gostima. Nema na čemu svaki put. Mali vam treba, moram priznat. Ok, znači ne znam ko zna nešto o Infinumu, ko ne zna. Za početak, ja sam Nikola Kapraljević, jedan od 4 vlasnika Infinuma, tamo sam trenutno operativni direktor. I u biti ova tvoja priča je nešto što bi ja vjerojatno pričao prije 10 godina. Točno to. Ali mi smo možda za 10 godina nešto narasli i trenutno nas ima, čini mi se, oko 250, 260 tu negdje. I isto tako smo radili neke svoje proizvode manje, koje smo mislili da nekom trebaju. I jedan od tih proizvoda je trenutno Productive, na koji smo izdvojili u zasebnu firmu i na kojem trenutno radi 20-ak ljudi. Prosit ću te prekidam, što bi rekao da je nekakva tajna uspjeha da ste u nekom trenutku došli od 10 do 250? Ili je to bilo slučajno pa zapravo nema što mislim da smo bili, da smo se trudili, da smo bili ok, da smo se dobro organizirali, da smo možda u pravom trenutku bili na pravom mjestu i da smo krenuli sa tim mobilnim razvojem tad, kad je to sve postajalo novo i jednostavno sigurno smo jednim dijelom i jahali taj pozitivni val koji je, pa mislim da je slično napravio i Five i pa u krajnjoj liniji i vi možda kad ste radili taj razvoj, odnosno vi više možda sa socialom koji je tad kretao. Tako da bili smo jednim dijelom smo bili u pravo vrijeme na pravom mjestu, a osim toga smo onda i mislim da smo ok radili. Klijenti koji su vam ukratko strani domaći? Mislim da smo mi nekako trenutno sa ovom veličinom firme gdje smo danas postajemo možda sve manje nekako kompatibilni sa startupima i više smo možda kompatibilni sa nekim korporativnim klijentima, tako da tu lokalno više radimo sa nekim bankama, telekomima i slična je struktura i po ostatku Europe i što radimo. U Americi možda više radimo sa nekim startupima gdje nismo toliko možda prepoznati na tržištu
kao u ovom dijelu. Imate li možda u cijeloj priči danas neku svoju mobilnu aplikaciju ili se time ne pokušavate baviti? Imali smo Ventilator Shark koji je bio gaming studio, to smo nedavno odustali od toga. A imam neku svoju, pa mislim da nemamo nešto posebno svoju, imamo skener koji nije tako nešto poznat proizvod. Mi smo odlučili dosta novaca investirati i vremena u Productive i time se bavimo vrlo intenzivno zadnjih nekoliko godina. Tako da na tome, rekao sam, 20 ljudi radi. Hvala. Hrvoje, možeš ti molim te predstaviti Undabot? Pozdrav svima, Hrvoje Kapetanović, hvala na pozivu i pridružujem se. Drago mi je biti među ovako super hrvatskim firmama. Ukratko, Undabot je negdje između, znači prve dvije firme. Mi smo trenutno na nekakvih 43-44 zaposleni, ured nam je u Zagrebu i specijalizirani smo za kompleksne enterprise projekte, radimo custom development, pokrivamo kod klijenata portfolio potreba od mobilnih aplikacija do web aplikacija, možemo odraditi projekt end-to-end, znači da razvijemo vlastiti backend. Odrađivali smo i nezavisne projekte, samo i web, tako da taj dio tehnološki možemo odraditi. Jedan dio gdje dosta ulažemo zadnjih godina je i dizajn i koketiramo sa consultingom, pošto ti enterprise klijenti uglavnom misle da znaju do neke granice, ali im treba znatna pomoć kad se kompleksni software treba razviti, tako da tu odrađujemo jedan dio arhitekture i konzultinga i oko dizajna digitalnog produkta, a i same implementacije. Od klijenata nemamo ih previše, znači naš fokus je uglavnom na manji broj klijenata, ali na duži odnos. Takav je tip našeg posla, ne znam, Telekom Austrija grupa, dosta radimo sa cijelom grupom njihovom nekakve self-care aplikacije i proširujemo suradnju. Wiener Insurance, Foreo, globalna firma za kozmetičke uređaje, ne znam, jedna od aplikacija koju ćemo izbaciti uskoro će biti 24 sata, nova mobilna aplikacija, to će biti objavljeno isto uskoro i trudimo se, nekakav moto firme nam je da sve što radimo pokušavamo odraditi najbolje moguće i tako nekako se trudimo i takve ljude privući i klijente i ja bih rekao, za sad nismo još toliko uspješni po veličini koji moji kolege s lijeva i desna, ali mislim da polako, ali smo na dobrom putu. Ne? Hvala Svene, ti si od nedavno u Five-u, ali imaš zanimljiv menadžerski put. Sad ne znam koliko si se već uhodao u mobilne aplikacije, ali mislim da nakon par mjeseci možeš predstaviti Five. Pa dobro, na ovom mom levelu moraš znati koristiti mobitel. I to je to u mobilnim aplikacijama. Ok, da, ja sam zadnjih 2 mjeseca u Five-u, došao sam kao tamo 3. partner u Five u principu i nakon 1 godinu dana sabatikala odmora što sam imao od IT karijere, nakon 20 godina IT-a sam odlučio pokrenuti windsurf centar na Pelješcu, to sam radio zadnjih godinu dana, ali preko zime je ipak dosadno. I sad mogu reći da mi je sve prije nego dosadno, tako da Five je isto velika firma, slična Infinumu, sad u ljudima nešto preko 200, imamo ured u New Yorku i Zagrebu, Osijeku i Rijeci i ono što nam je ove godine glavni highlight motiv recimo je ta Amerika i oko toga smo all in, šta bi rekli u firmi. Da, pretpostavljam da je u Infinumu zapravo ista priča. Kad smo imali ovaj primjer sa Ninom Uzelcem koji je razvio jednu hobby aplikaciju, onda je on u jednom trenutku spomenuo kao da je Amerika kao jedino bitno tržište. Je li to nekako i stav vas dvojice, odnosno tvoj, s obzirom da Niksa nema mikrofon, pa može samo glavom pokazivati jednu stavu. Pa ne bih rekao da je jedino bitno tržište, ima sva tržišta su bitna gdje god je. Nisam mislio jedino bitno, ali ono na kojem je najlakše uspjeti. Nama se to dogodilo, da li je najlakše uspjeti, a ne znam, mislim da li vjerojatno lakše u Europi nešto prodati nego u Americi. Mnogi su izgorili u Americi, ovisi gdje si. Ono što se mi stvarno trudimo, strateški je ove godine iz hrvatske agencije sa jakom bazom klijenata u Americi preći u američku agenciju sa jakim developmentom i dizajnom u Hrvatskoj i napraviti taj shift i tako se predstaviti
klijentima i to je ono, baš kažem, i velika investicija i veliki trud cijele firme odlazi u tom smjeru. Što bi bili neki ključni potezi da to uspije, kako promijeniti sadašnju situaciju u Americi u jednu stepenicu više? Pa u principu mi ne radimo ništa što nismo radili ranije, ali je znatna je razlika kad nam sad u njujorškom uredu radi 10 Amerikanaca u odnosu na ono kad doleti Luka iz Zagreba ili bilo ko drugi, u svo dužno poštovanje, i ovi Amerikanci znaju da ćemo mi prekosutra otići doma. I sad što smo se dogovorili smo se, ali vraćamo se natrag u Hrvatsku. To je taj neki ključni, ja bih rekao, skok kojeg smo napravili, ne samo imati firmu, nego imati pravu operaciju tamo. Ono što guramo u Americi je zapravo taj usluge product discovery-a, consultinga, product managementa, dakle ne development, ne čak toliko design, više mi ga zovemo discovery usluga, ali u principu consulting u osmišljavanju mobilnih proizvoda, i to je neka usluga koju najskuplje i naplaćujemo, a ona za sobom povlači i design, i development, i growth kasnije, i tako čitav niz hrvatskih usluga koje možemo nadoštukati na ovo što prodajemo tamo. Hvala. Tomislave, možeš ti predstaviti priču o Bornfightu ukratko? Pa da, prije Bornfighta smo zapravo počeli sa The Guardianom, pa smo onda posebnu firmu proizvod napravili Media Toolkit i onda smo prije 2 godine pokrenuli i Bornfight sa nekim development timom koji je bio još u The Guardianu, jer ne znam, meni se osobno ok mi je marketing, ali nisam se vidio dugoročno u marketingu, tako da sad u svim tim firmama imamo 230 ljudi. Uredi su u Zagrebu, Beogradu, Mostaru. Bornfight je ono gdje radimo zapravo software, između ostalog i mobilne aplikacije. To sve smo više manje izboostali u zadnje 2 godine do nekih 70-ak ljudi. Trenutno slična stvar isto koji Five. Infinum jako puno radimo na tom discovery procesu sa klijentima, definiciji proizvoda, konzultiranju njih kako bi trebalo što raditi, i onda development na posljedku. I jako dobri smo u dizajnu. Mislim da smo uspjeli skupiti jednu solidnu skupinu kvalitetnih dizajnera ovdje na lokalnom tržištu, i sad je to ljepilo i za sve druge i njih ne puštamo pod svaku cijenu. Što se tiče klijenata, pa s obzirom da smo relativno mali, 70, još uvijek radimo više manje sa startupima, isto Engleska, Amerika. Kako je to da sad imate urede u regiji, niste još otvarali negdje, ili čisto nije bio dobar trenutak, ili planirate li, kakav je tu pogled na širenje? Pa još imamo, više setapiramo se tu lokalno, posao, kako bi rekao, pada s neba. Napravimo nešto na marketingu pa dođemo do posla, tako da stvarno nije sad aktivno putujemo, trebali bi, mislim da tu ima još puno potencijala, ali imamo na nekim drugim frontama više posla. Od tih nekih, ne znam, za Lufthansa već radimo dosta dugo nekakve supportive aplikacije, ovi svi ostali startup brendove, mislim da nikom ne znači ništa, sad kažem neka imena. Dobro, ali evo recimo na primjeru Lufthansa, jedna firma iz Hrvatske, kako je došla do tu dogovora, znači na daljinu se mogu uspostaviti. Pa mislim, odemo mi tamo, dogovorimo sve tamo, nemamo neke aktivne sales operacije vani trenutno. Ali imat ćemo. Hvala. Sad ne znam kojim redom nastaviti, možda reći, možemo ovim smjerom i dalje. Možda da nastaviš, Tomislave, držati mikrofon i da kažeš možda što je po tvom mišljenju ključno za napraviti nekakvu dobru mobilnu aplikaciju, odnosno kad se natječete u nekom sales pitchu, što je to na što ozbiljne firme odluče da će pristati na kupnju mobilne aplikacije kod vas? Pa ono što sam ja primijetio u zadnje vrijeme, jako im je bitno ko će konkretno raditi i baš svaki put klijent dubinski istražuje pojedince baš koji će raditi, jako mi je bitno znati ko će to na osob biti, tako da nije dovoljno samo
se dobro prodati, dobro napraviti pitch, nek stvarno imati tim koji će to znat izdeliverat. Recimo, mislim da cijena uopće nije nešto što je upitno. Znači, više im je bitno sve drugo, najmanje je bitna cijena. Je li ta priča dolazite iz Hrvatske u toj priči nebitna, je li to plus, je li to minus? Od stranih klijenata, naravno. Pa ne znam, nama se nekako svi jave da bi htjeli, pa onda valjda im nije problem što smo tu. Vjerujem kad bi proaktivno išli van da bi to sigurno napravilo problem, jer nismo lokalno, jer možemo nestati, pogotovo u Americi. Ja mislim da nema šanse tamo doći pas neba i nešto. Mislim, mi prodajemo, samo imamo puno iz New Yorka klijenata, ali to više sve radili smo, pa sad znamo, pa radimo opet, pa se taj neko preporučio nekom drugom, onda to ide. Ne znam kako bi bilo sa enterprise klijentima tamo, da odavde prodajemo, mislim da to baš ne bi funkcioniralo odavde, da bi ipak trebalo imati nekoga tamo. Ne znam, ja trenutno nisam spreman na tu avanturu da se skupim i odem tamo i da budem djeca, tako živo. Ok, hvala. Svene, Luka je u zadnjih par navrata imao nekoliko puta predavanja što o tome kako se zapravo Five orijentirao na to da donese nekakav veći prihod klijentu. I drugo predavanje koje je bilo dosta zanimljivo o tome kako je Five shvatio da se hoće zapravo natjecati s najjačim njujorškim agencijama, pa ako možeš te dvije stvari prokomentirati kao koliko su bitne u poslovnom modelu, kad je došlo do nekakve odluke da su te dvije stvari bitne i slično. Naravno, mislim, jedna od osnovna filozofija koju pokušavamo progurati svuda u firmi, neovisno o tome o kome se radi, a to je da ono što isporučujemo su aplikacije, rješenja, što god to bilo, consulting, koji tom klijentu treba ostvariti neku vrijednost. On će nas platiti 100, ali hoće zaraditi 1000, ili će nas platiti, ne znam, $100,000, a hoće zaraditi 1.000.000 ili 10 milijuna. I to je nešto što mora biti jasno svakom developeru, QA inženjeru, dizajneru, jer ne radimo najljepši kod, ne radimo najljepši dizajn s kojim će design community biti oduševljen. Hoćemo da taj klijent s tim dizajnom nešto napravi. Ne? I upravo iz te filozofije zapravo je možda i odgovor na ono pitanje koje si postavio kako biti uspješan u prodaji ili šta to je. Svaki taj pitch mora biti personaliziran, svaka ona ozbiljna prodaja je mali projekt za sebe. I tu mi stalno balansiramo između kontrole troškova prodajnog procesa, koliko će smiješ dizajnera spržiti i developera na nekom pitchu da bi investirao u klijenta, a koliko to moraš da bi dobio neki ozbiljniji posao. Ne? I sad što idemo na veće klijente, a stvarno sad u zadnje vrijeme imamo stvarno neke velike opportunity, sad baš opportunity neki danas, ovaj tjedan se događa, ne znam šta će biti, ali full radimo na to, mogu čak i reći, radimo za Gucci nekakav proposal. To je projekt sam za sebe, dakle napraviti tu ponudu je projekt za sebe i s te strane je, ne znam, nema čarobne formule, to je jednostavno što su veći klijenti, veći projekti, sve skupa više i košta. To je apropo te ideje. A ono što u tom pitchu mora biti jasna vizija kako će oni kad potroše na nas dugoročno iz te investicije nešto zaraditi. Dobro, sada nisi dugo u Five-u, ne znam imaš li možda nekakvu ideju koliko posto tih američkih poslova dolazi na osnovu preporuka, koliko dolazi zbog nekog marketinga, imaš li nekakve podatke u tom smjeru, bar okvirne? Pa evo imam. Zapravo većina, dakle 95% stvari koje je Five radio do prošle godine su dolazile iz preporuka. Znači ljudi koji su, ne znam, iz Napstera koji su se selili pa su rekli ajde dođite tu ljudi. Dosta smo prisutni u publishingu, znači tamo su Wiley, Penguin Random House, sad smo za Princeton Press počeli raditi. To su ljudi koji hodaju po industrijama i onda kako unutar industrije mijenjaju poslove, vuku Five za sobom. Ove godine tek su se počeli otvarati ozbiljni klijenti koji ne dolaze direktno iz preporuka klijenata s kojima smo nešto radili, nego dolaze od aktivnog našeg sales tima u New Yorku, dolaze preko njihove mreže, dolaze preko klača, isto tako. I to se počelo mijenjati zadnjih godinu dana u principu.
Sad može ovo još jedno pitanje, ali može zapravo i bilo tko Reci. drugi odgovoriti ako ima ideju što bi rekao, što bi preporučio nekakvoj maloj firmi koja tek počinje, s obzirom da iz te tvoje priče ispada da firma može ostvariti neki globalni uspjeh ako nađe, ne znam, prvog ili nekoliko prvih klijenata koji onda dalje šire preporuku. Je li rješenje ponuditi, ne znam, nešto jeftinije da bi se probilo prvi put, je li rješenje, koje je rješenje da bi zapravo taj prvi izlazak u inozemstvo uspio? Mislim, treba imati sreće. ne bi tu htio pametovati, svaki put je drugačiji, svačiji put je drugačiji. Ja stvarno nemam neki silver bullet, da ga imamo, napisao bi neku knjigu i svi bi je kupovali. I ne bi radio u Faju. Ma zezam se. Ali, će biti nešto na webu, a ne knjiga, pa sam sad malo razočaran. Dobro, da, sad smo pričali o publishingu. Ali iskreno mislim da uz nekakvu samouvjerenost i dobar proizvod i dobru uslugu koju nudite, morate imati sreće, reka je Niksa, biti na pravom mjestu u pravom trenutku i pritom biti pažljiv i onda se to dogodi. I puno firmi to pođe za rukom, mnogima ne, ali evo, to je nekako. Ja sam imao svoje neko osobno iskustvo iz prethodnog života, da sam završio u Azerbejdžanu i tamo smo radili nekako. Samo moram objasniti da je to ista reinkarnacija za slučaj da ste krivo shvatili. Kažem da publici objašnjava to u istom životu, jer si rekao u prethodnom, pa da nije Azerbejdžan bio prošla reinkarnacija. Poslovnom prethodnom životu. I tamo smo se nekako nakačili, slučajno smo dobili tender. Dakle, od Microsofta smo dobili natječaj, rekli bi se vi javili. Javilo se 10 firmi iz Europe plus mi. I od tih 10 mi ga dobili. I kad smo jednom ušli tamo smo pomalo se širili i dobijali druge firme i tako. To je bilo sa CRM biznisom. Opet je to bio inbound, bio si dobar i jednostavno... Da. Hrvoje, ili ako si ti htio reći. Dosta ti je teško raditi prodaju vani. Mislim da moraš biti prisutan na tržištu ako želiš nešto ozbiljnije napraviti. Mislim, u krajnjoj liniji to je to što mi radimo, što Five radi. Ako se želiš probiti na nekom tržištu, moraš biti tamo prisutan. Ali što je bila neka preporuka za prvo probijanje, mislim, dio vas se probio dok ste bili manje firme, dobro ne sad jako malo, ali manje firme, mislim da je nama, lakše. Rekao bih da nam je sad toliko lakše što možda imamo financija da izguramo taj pothvat tamo i možemo to isfinancirati. A maloj firmi sad, nemam pojma, znaš kao, nisam siguran šta je, da mogu sad reći da imam točan odgovor. Mislim da moraš dovoljno dobro raditi i da se moraš truditi i pogoditi neke klijente na tom tržištu gdje se želiš širiti, možda razgovarati s tim klijentom, pa mu dati neki discount, da ti pomogne naći neke nove, možda mu dati neki commission, sales commission, nešto. Ali moraš graditi network tamo, vjerojatno moraš dosta putovati na tu lokaciju koju želiš otvoriti. Koliko je, ne znam, Tomislavovo boravljenje po San Francisku i slično pomoglo u priči? U jednom trenutku je bio skoro 2 godine tamo, ali mi smo se unazad, nakon što se on možda više vrati u Hrvatsku, smo u međuvremenu zaposlili ljude u New Yorku, tako da sad ne idemo toliko često tamo. Uglavnom ti ljudi handlaju stvari koje imamo gore i trudimo se da oni jednostavno to guraju i vode, da nama je lijepo tu u Hrvatskoj. Pa da, mislim. Ja sam htio reći, mislim možda ne treba odmah gurat van, može se tu raditi za druge firme, veće firme, ljudi fali resursa, fali onak zaraditi si neku bazu novaca pa onda ići lagano projekt po projekt van. Jer nema smisla sad otići, ne znam, da se ode u New York, ja mislim treba tražiti, ne znam, 2000 eura minimalno otići mislim tamo. Moraš imati nešto za pokazati, morali su odraditi nekih projekata, nešto, da to izgleda legit ono što pričaš, da jednostavno imaš nekog iskustva, da ste nešto odradili. Hvala, Hrvoje, možda neki tvoj komentar isto o poslovima u inozemstvu. Pa evo, mi smo neke 2 godine kako smo mi zapravo odlučili da ćemo se početi otvarati stranim tržištima, tako da imamo dosta friško iskustvo i neke learnings šta smo po putu naučili. Ne znam, postoji jako velika fama da u svijetu fali software developera. I čitamo te članke, ne znam, u Europi će faliti do 2025. 500,000 developera, Amerika, Grca, nema niko im razviti software i onda kad se vi pokušate kao firma iz Hrvatske javiti na nekom klijentu u Nizozemskoj,
onda kaže čovjek, gle, meni se dnevno javlja 500 firmi sa istom ponudom. Tako da tu postoji jedan paradoks čega fali i šta mi imamo. Zapravo ono što smo mi skužili, što je prava istina, istina je da ima developera stvarno puno, možda ima više nego ikad. Mi gledamo firme koje su ovdje, mi ih ne doživljavamo uopće kao konkurenciju, zato jer mi smo, ako se svi raširimo po cijelom svijetu, nećemo se nikad sresti. Nama su konkurenti firme iz Bjelorusije, iz Ukrajine, iz Indije. Točno tako. Ne? Znači mi trebamo i surađivati, uopće se ne gledati kao neke suparnike i nismo, nego nama su 200,000 developera iz Ukrajine, 300-400 iz Bjelorusije koji koštaju u pola cijene. I sad kad vi uzmete takvu situaciju i kontaktirate neke klijente vani, prvo niko ne zna za vas, znači ime Undabot ni u Hrvatskoj nije poznato, a pogotovo ne vani, nema niko pojma ko smo. Ako ne odete u spam, onda vas neće ni pogledati, odbit će vas sve sekretarice i sve, i ako se uspijete probiti, onda će vas pitati koliko vam je man hour. Najgluplje pitanje na svijetu koje možete dobiti. Znači, to je grobnica. I onda vi kažete neku cifru, veli hvala, doviđenja. Ne. Kažete cifru ispod cijene i kažu ok, mi radimo za pola. I u biti ono što je, pitao si na početku kako izaći van. Ne. Ono što se nama pokazalo kao najbolje, znači mi ako ćemo pričati klijentu vani ko smo i šta smo, uklapamo se jednu masu tisuće firmi drugih koje su uglavnom jeftinije od nas jer ih ima više i dolaze sa automatskog marketinga iz Indije i odakle već. Izboriti se za prvog klijenta, ući pod svaku cijenu, na bilo koji način, dati obiteljsko srebro, najbolje ljude, raditi dan i noć, pognut glavu, otrpiti i probijanje skopa i rokova i odraditi taj projekt da bude stvarno da bude neki flagship ili da možemo ga staviti ko plaketu. I onda putem tog projekta zapravo sebe marketirati dalje. Ono što smo mi doživjeli, prvi godinu dana smo radili koliko sati dnevno, koliko klijenata nazvali, isputovali se i rezultata skoro ništa. I u biti kad smo počeli prvog, došao nakon toga drugi, danas smo u situaciji da nas su klijenti počeli zvati, zovu nas na tendere, zato jer nas u biti prodaju projekti. I to je ja gledam, znači mi nemamo novaca za neki ATL marketing, billboarda i to ne bi ovako jednak funkcioniralo gdje god da se oglasimo. Znači nas, ono što može prodavati je dobar projekt od klijenta, pa kad jedno osiguravateljsko društvo vidi da smo radili za njih, onda će možda reći, gle, mogu pomoći meni. I to je nešto što za sad funkcionira. Sorry što prekidam, ali isto kao što su IT firme počele održavati događaje za developere kako bi zapravo privukli zaposlenike. Ima li smisla tako boraviti na nekim događajima u inozemstvu neke vrste da bi se privuklo klijente? Ne nužno pitanje za tebe, nego ako bilo tko ima neki stav o tome. Evo, mogu kratki odgovor reći. Eksperimentirali smo nešto s time, bili smo na Cebitu prošle godine, u biti zadnji Cebit prije otkazivanja i to je, ja bi ga nazvao onako grandiozni fijasko, ne? Uložili smo za našu firmu dosta novaca u marketing, imali smo za naše pojmove ogroman štand, došli smo tamo, vidjeli smo da imamo malu neku špelunku, da sve firme imaju veći i u biti od 100 ljudi koji su nam došli na štand, 95 je bilo Indijaca koji su nas pitali are you looking for software development services, tako da već smo htjeli staviti znak da ne. Tako da to je, išli smo nepripremljeni, treba odraditi kupiti liste klijenata, dogovoriti sastanke unaprijed, onda to ima smisla. A recimo što smo napravili ove godine, otišli smo na specijalizirani sajam u London, koji je bio Customer Experience sajam za telekome ciljano, zato jer smo u tom području se isprofilirali i tamo smo za iste novce zakupili pravo da vodimo okrugli stol i radionicu s klijentima i u biti to je bilo super. Nije bilo 200,000 ljudi ko na Cebitu, nego ih je bilo 300, sve skupa, ali su svi bili zainteresirani za ono što govorimo i u biti puno uspješniji. Tako da možda neki learning za nas je da gađamo više neke stvari koje su specijalizirane po tipovima projekata koje radimo. Jer ako ste custom development firma, u biti pitanje na kakav sajam treba otići. Za sve industrije, za sva područja, za sve klijente i onda u biti se utopite u masu i ne možete konkurirati velikim firmama koje, imaju štandove 200-300 kvadrata i tako nešto. Tako da
to se sad pokazalo boljim. Da li je super ili ne, nije, ali puno bolje nego otići na neki generalni sajam i tamo misli da će vas neko primijetiti, jer nije nikog briga, ne. Hvala. Lora, ti si spominjala ove klijente u Juti, pa onda, iako je manja priča, isto je zanimljivo vjerojatno kako je došlo. Pa ja u stvari imam komentar na apsolutno sve što je rečeno. Odnosno, vidim da čak bili mala firma, bili velika firma, svi se u stvari borimo sa istim, ali mi je zanimljivo možda izložiti kao protuteža ipak etabliranim firmama, kako to izgleda kod nekakve male firme. Činjenica je da se sve svodi na isto, a to je word of mouth, definitivno. I recimo ovo sad se ne mogu svega sjetiti čega sam se htjela dotaknuti, ali recimo ovako nešto, rađenje nekakvih radionica, mislim da je to jako dobar put, puno bolji nego, ne znam, samo tako random ići na nekakve sajmove ili konferencije, jer moraš dati nekakav value. Ja sam se, iako pratim, pogotovo naravno šta Five, šta Infinum rade, jer to ti je onak benchmark nekakav i gledaš onako njihovo dvorište. I sad mi je misao pobjegla. Ali uglavnom... Da, sigurno nešto jesam htjela reći. Je li netko možda ulovio misao u međuvremenu dok se Lora sjeti? Nije? Ne, uglavnom što hoću reći je da, znači to sam htjela reći, gledam naravno šta rade vani, ja sam nekako tvrdoglavo cijelo vrijeme rekla ne, to se mora moći odavdje i koliko god mi je jasno kako stvari idu, ne, to se mora, to ćemo mi odavdje sve napraviti i naravno da nešto smo sad u zadnje vrijeme uložili, našli smo neke ljude, business developere i to, ali naravno samo sam se dokazala sama sebi ovo što su kolege rekli, da moraš imati ljude tamo na terenu. Ono tržište koje te zanima, tamo moraš imati nekoga jer je odavdje jako teško. Meni je recimo smiješna činjenica da ja dobivam tjedno barem 10 mailova raznih firmi, najčešće su to indijske, ali i druge azijske i i sa područja bivše Rusije, koji govore, mi smo tu, kud ste se nama javili? Naravno, jer svi imaju nekakav outsourcing, svi u stvari nude svoje timove i u moru tih nekakvih mailova jasno mi je da taj dio nekog marketinškog pristupa apsolutno ne dovodi do nikakvog rezultata, jer jednostavno je u stvari prezasićeno. To je upravo ovaj paradoks. Nema developera, ja sam mislila kad smo mi počinjali, kad ja složim super genijalan tim, i složila ja super genijalan tim i doći ću negdje reći, mi imamo super genijalan tim. I onda ko si ti? Kog briga za tebe? Ima tu 500 milijuna drugih super genijalnih timova. Tako da zato se sve na kraju svodi na word of mouth, jer jedino ljudi funkcioniraju po emociji. I kada ti neko dođe i kaže, oni su ti dobri, ok, ja nemam pojma jesu oni dobri ili ne, ali ti si rekao da su dobri i ja ću njih uzeti. Tako da je to je put za uspjeh. Da, hvala. Ma dobro, naravno, to je. Svi mi ovdje radimo najbolji posao. Na panelu nema nanobita i fotometa, oni su mi zanimljivi primjeri zbog toga jer zapravo imaju nekakve jake aplikacije koje imaju milijune ili koliko već downloada. Da, potpuno su drugačiji i zato mi je tu recimo da završim ovaj poslovni dio priče. Zanimljivo zašto nitko od vas, je li tu treba neki trenutak sreće ili nešto drugo, zašto nitko nije išao u smjeru razvoja nekakve aplikacije koja će biti viralna? Evo, Sven, mislim da su svi išli. Svi. Kao, mi radimo Productive, vi radite Media Toolkit, vi imate Shoutem i sad imate onaj 50, koliko sati? 57 hours. Tako da svi ti imaju neke pokušaje. Mislim da to je nekako holy grail. Znači, napravit ćemo jeben produkt i to ćemo prodavati i gorit će. Ali to je dosta teže. Rekao bih da je to puno teže nego raditi agencijski posao. Znači, ovo što mi radimo je sigurno komplicirano je sve to, ali rekao bih da je nešto lakše nego napraviti uspješan produkt. Lora, nešto si htjela reći? Samo sam htjela dodati, znači, lakše je raditi agencijski posao, ali kada ti... Da, manji rizik, ali kada ti proizvod uspije, onda je puno unosnije imati svoj proizvod.
Da. Da, to je to. Manje je rizik jednostavno raditi svoj agenciju, a proizvod je puno veći rizik. Evo ti. Ma da, mislim, mi smo... Ma da, slažem se i baš to je stvarno sveti gral svakog ko prodaje svoje vrijeme. Svako mašta o tome, da mi je prodavati nešto što se može onako bez marginalnog troška samo štancati i prodavati neki proizvod, neki subscription, nešto globalno, skalabilno i tako dalje. Znači, mi svi prodajemo vrijeme i kažem, mislimo i pokušavamo odvojiti jedan dio resursa, jedan dio profitabilnosti gurnut prema nečem takvom. S druge strane, ono što smo u Five-u i naučili kroz to, a i ja u prethodnim nekim svojim pokušajima, zapravo da je tu, a i znam da je u Infinumu ista priča, to su godine i godine truda da neka ideja postane relevantan proizvod. Oni Produktiv su prije, ja mislim 2012. koje ste vi to krenuli raditi. Shoutem je star koliko i Five, mislim to je već 14-15 godina se gura ta priča. Five je i dalje ozbiljan oko Shoutema, dapače, vidimo ga kao jedno od svjetlih, ajmo reći, točaka razvoja firme, strategije firme. Five je otkupio natrag udjele u Shoutemu od fonda s kojim smo bili unutra zajedno. Tako da i čak i kroz tu akciju smo stvarno pokazali svima da ozbiljno računamo sa Shoutemom. I to je danas biznis koji se pokriva. Dakle, tu radi 16-17 ljudi, on u principu imamo plan negdje narast do 20 možda ove godine. Ajmo reći da je profitabilan, ali granično profitabilan. Sad više ne moramo investirati u njega. Jel se iz toga može u sljedećih 10 godina nešto dogoditi? Ne znamo, ali ono što znamo da moramo takvih Shoutema raditi svake godine možda jedan ili svake 2 godine jedan. I biti onako uporni u egzekuciji te ideje, te strategije. 57 je drugi, imamo još nekih ideja, ali sve to oduzima i resurse i vrijeme. I ono što je na kraju najvažnije od svega reći da stvarno mora biti zid između agencije i takvog jednog produktnog biznisa, jer ovo šeranje ljudi uvijek završe u agenciji, agencija pojede sve, jer tu su novci, tu su klijenti, tu su projekti koje morate isporučiti sutra, a ovaj rad na proizvode je neka daleka budućnost koja će se možda ili neće isplatiti. To je samo apropo zida. Mi smo isto u Media Toolkit godinama smo ulagali. Mislim da smo skoro 10 milijuna kuna spržili na to prije nek smo kunu zaradili. I to baš volim pričati. Kad smo prvi put prodali, šampanjac je bio skuplji od prve prodaje. I to je bilo sve novce koje smo zaradili i kad smo uložili u to, zadužili se kod banaka da više nisu htjeli posuditi privatno koje god dao i zadnji mjesec već je bilo bankrotirat ćemo svi skupa i sjelo 50.000 eura neki deal i predah dok to nije nakon 5 godina došlo do profitabilne firme i da je samo održivo i da se može dalje razvijati. Tako da mislim zna se proizvod bilo najbolje, ali pogoditi i pravi i napraviti ga i onda još prodat. Ne bi ponovio to što smo to nije bilo normalno što smo mi mogli smo ostati do kraja života u dugovima koje ne bi otplatili sa 3 života i reinkarnacijama i ne znam čime sve. Sad ovo nije ohrabrujuće previše za ove startupe. Imamo genijalnu ideju, skupio sam 150.000 kuna na nekom natjecanju, idem. Dobro, uvijek im ostaju sljedeće reinkarnacije. Sorry ljudi što smo bili obeshrabrujući oko ovoga. Pošto nam vrijeme leti, onda predlažem da s ove poslovne teme skrenemo malo u HR smjeru i da mi možda kažete kakvi zapravo ljudi rade kod vas, kakve ljude tražite, što je to što treba biti, što je vjerojatno privlačno ljudima u vašim firmama. Pa evo, možeš ti možda prvi. Pa mi smo se sad izložili na van jako, kad smo objavili ove sve naše plaće javno, senioritete. Cijela ideja je bila ajmo biti transparentni prema klijentima, prema zaposlenicima, ajmo sve staviti public, ajmo sve puštati public, ajmo skupljati ljude kojima će se sviđati takav model rada da je, ne znam, kod nas recimo u firmi svi ljudi imaju pristup našim, doslovno financijama. Svaki račun može svako vidjeti. Revenue, cost, što god imamo. Zašto smo to se odlučili? Zato nas to tjera da budemo bolji, pažljivi
i da nema povlaštenih ljudi u firmi, da to svi mogu vidjeti, jer smo skužili da ako hoćemo nešto napraviti, moramo imati stvarno kvalitetno radno okruženje da možemo dovući najkvalitetnije ljude i moramo napraviti neki iskorak koji nije nešto standardno na tržištu, nek napraviti nešto skroz divlje. Tako da smo se sad upustili u tu avanturu i mogu reći da jako dobro pokazuje rezultate. Znači, sam na LinkedInu imam preko 100 prijava za posao u zadnjih par dana, ne mogu odgovoriti svima koliko tog ima. Da, samo kratki taj nekakav HR-ovski komentar. Tko vama treba i koga želite u Five-u? U principu, glavna karakteristika ljudi koji bi trebali raditi u Five-u su ljudi znatiželjni. Ljudi koji postavljaju pitanja, koje iskreno se interesiraju za ono što rade. Nije nužno da su najbolji tehnički eksperti. Ako govorimo o tehničkim ulogama, stvar je samo da se zadovolje neki elementarni kriteriji tehnološki koji mogu biti visoki, ali u principu ono što je puno važnije kakav je stav te osobe i kažem, kad bi mogli reći, ako se iko sjeća pionir, šta znači skraćenica, to otprilike to, takve tražimo. To samo neki znaju. Neki znaju, da. Da, to do neke generacije znaju. Mislim da ovi mlađi, ja sam ta generacija, ali ovi mlađi nisam siguran. Znali o Undabotu kakva je priča i koga vi zapošljavate i privlačite? Ja mislim da ćemo svi ovdje za stolom, za panelom reći da tražimo najbolje ljude. Mislim, situacija je da ne pređemo onaj model kukanja, kak nam je svima teško i to, ali realno ja kad sam dolazio u Undabot, to moram priznat, ja sam cijeli život u nekom business developmentu i salesu i odrastao sam u velikim firmama, čak smo Sven i ja nismo bili u isto vrijeme u Microsoftu radili dosta godina. I tamo je situacija kad vam treba čovjek, onda odete onako našepureno do HR-a i kažeš treba mi ljudi, ne? Onda HR je sretan, objavi oglas i onda imaju 300 molbi na stolu i onda vama proberu 10 i onda vi onak ponosni dođete, velite ne, ovi pozovi, onda dođu ljudi na razgovor i onda ih testirate do bola. Ako nije se pripremio, ako ne zna sve o vama, van. Ako nije naučio o meni, kako će o klijentu. Ako nije maksimalno motiviran, ništa. I to je ja sam u takvom okruženju cijeli život bio. Velike firme, svi su htjeli raditi u njima. Ja moram priznati, sam doživio jedan ogroman šok. Kad sam u Undabotu razgovarao prvi puta, zašto mi, kad sam došao imali smo 20 ljudi i 3 ljudi u HR-u. Šta će nam 3 ljudi? I trebalo mi je vremena da sazrijem i da shvatim šta se dešava. Da to uopće ne funkcionira. Znači mi tražimo senior ljude, damo oglas, ne javi se niko. Onda zovemo ljude, hunting agencije plaćamo, ti si spomenuo šampanjac, skup, mislim, troškovi agencija su 40 do 50 tisuća kuna da vam nađu 1 do 2 osobe na hrvatskom tržištu i takve stvari smo plaćali i radili. I u biti tržište je strašno teško naći dobrog čovjeka. Juniora, ja mislim da se može naći, ima puno ljudi koji su nešto naučili, koji su spremni učiti i to je izvrsno ako je osoba, ti si rekao, ako ima neki integritet i znati želju i želi učiti, ali jako je teško naći iskusne ljude i dobre ljude s kojima se možete diferencirati na tržištu. I odgovor možda malo duži na ono pitanje, tražimo ljude, tražimo seniore, tražimo kvalitetne midove koji mogu zapravo se uhvatiti u koštac sa projektima. Fascinantno je koliku razliku može napraviti senior u odnosu na mida i na juniora. Ne znam, postoji ona definicija da junior, neko će mu reći da je problem i objasnit će mu kako da ga riješi, mid će skužiti problem i riješit će ga, a senior će anticipirati sve probleme koji se mogu pojaviti u aplikaciji, složit će arhitekturu da to ni ne dođe do nečega. Tako da tražimo ljude, to nam je dosta veliki napor oko toga. Tražimo dosta ljudi u dizajnu jer želimo proširiti taj dio. Razgovarali smo danas koliko je bitno ući kod klijenta što ranije u proces da mu se pomogne oko dizajna i njegovog zahtjeva, jer što ranije zapravo počnemo razgovarati sa klijentom, manje se razgovara oko toga koliko košta developer i konkurentni smo na tržištu. Tako da bih ja rekao što bolji ljudi,
što veći senioritet, tržište to može podnijeti, znači nije nama komercijalno nešto strašno bitno da zaposlimo juniore pa je veći profit, jer u biti vidimo da imamo puno više problema na kraju na projektu sa 5 juniora nego sa 1 seniorom. Tako da što bolje ljudi, design, project management smo dosta proširili u zadnje vrijeme i vjerujem da ćemo kroz vrijeme, osim seniora, zapošljavati sve više konzultanata, arhitekata, znači još, ja bih rekao, kvalitetnih struka. Ne? Hvala, Niksa, ukratko, Infinum je dosta poradio na svom nekom imidžu. Malo se sad osjećam ko papiga, znaš, ovako četvrti. Možda bi ti ja odgovorio da recimo, ja volim raditi s pametnim ljudima, to mi je recimo super. Ako mogu nešto naučiti od ljudi, to mi je top. A sad da kakve ljude tražimo, pa mislim, kolege su već to ispričali. I volim raditi s ljudima koji razmišljaju, koji neće doći samo joj, ovo je teško, Isuse Bože, znam i sam da je teško, ali kao šta bi napravio s tim, kako ćeš to riješiti, da dođeš s nekim rješenjima, to mi je recimo fora i onda kad malo brainstormamo o tome, takve ljude volim. I mislim da Human Resources se uspijeva i zaposliti takve ljude. Hvala, Lora. Ako oni imaju 3, odnosno na nekad 20 ljudi, onda vi na 10 ljudi morate imati bar 4 da bi privukli. Naravno. Ali da, evo ja možda opet malo drukčiji pristup ovdje, kako smo mali... Zašto ne zapošljavate muške u firmi? Pa skoro. Mi smo jedna od rijetkih IT firma koja skoro uvijek ima većinu više žena. U jednom trenutku mislim da nas je bilo 9 žena i 1 dečko. I to mi je super. Uvijek sam gledala te IT firme, našao njih 50 i 2 cure i sve ostalo su muški. Onda sam rekla, ok, mi ćemo jednog dana imati istu takvu sliku, ali će biti sve žene. Naravno, ne možeš zapošljavati, niti ne želiš zapošljavati na takav način, ali se stvarno igrom slučaja dogodilo da nas je nekako uvijek bilo više žena. Što, eto, super da se tako poklopilo. Tako da naše slike ljepše izgledaju. A što se tiče, nama je jako bitno, mislim na tom poslu dođeš, provodiš 8 sati dnevno, jako je bitno da su ljudi s kojima radiš, kad si mali naravno, kad već si 150, onda onako vidiš svojih 10 ljudi oko sebe i to je to. Da su ti to ljudi s kojima bi rado otišao na pivu, s kojima bi se rado i onako družio. Osim tog segmenta koji nam je bitan da se kliknemo s nekim, je jako bitan moment da je ljudima stalo. Da im je stalo do onog što rade. Da, nisi samo došao i to si sad odradio, nego stvarno vidi se i da razmišljaš o tome i da ti je stalo da napraviš što bolji proizvod, odnosno što već radiš, što bolje to što možeš. Tako da uvijek na tim nekim razgovorima u stvari gledamo ta 2 momenta, s time da stalo mi je i to nam je slogan, naš HR slogan. To je to. Hvala, sad bi lagano prešao na neki tehnološki dio. Moje prvo pitanje bi bilo Android ili iOS, s time da ću se odmah malo maknuti od tog tehnološkog dijela. Vidio sam nedavno nekakav članak da je u dosadašnjem vremenu da su developeri od Androida dobili sve skupa 80 milijardi dolara za svoje aplikacije, a da su Android developeri, dok je od Apple-a do sad došlo 150 milijardi sve skupa, s tim da je Apple 3 puta manje zastupljen, pa onda kod tog nekakvog komentara Android iOS možda i ta financijska priča kratko, jer stvarno se više zarađuje na iOS-u ili je to samo nekakav splet okolnosti nejasan. Znači koliko je isplaćeno developerima od kad rade storovi pa do danas? To je sad stvar koja vuče u stvari povijest od početka smartfona, a to je da jednostavno iOS, odnosno iPhone su od početka išli na to da bolje funkcioniraju. I kroz sad već koliko je to, 8-9 godina se jednostavno izdresiralo iPhone usere na koji način koriste aplikacije, tako da su oni puno više skloni kupovanju aplikacija, što kod Android korisnika nije toliko slučaj, pogotovo što sada to više nije tako. Sada se to stvarno izjednačilo, mislim što se tiče performansi i samog korisničkog iskustva, ali do još prije par godina jednostavno je
tu je bila ta velika razlika. Sad, treba proći još nekoliko godina da se vjerojatno i Android korisnici su jednostavno naučili ne plaćati za aplikacije. Tako da mislim da je tu zato dolazi do te ogromne razlike, uzevši to da je iPhone ima puno manje na tržištu, ok, dio Android tržišta otpada na telefone na kojima ne možeš ništa, ali još uvijek je ono naravno puno veće, samo je sad stvar u tim navikama. Eto, Apple je dobro izdresirao svoje korisnike. A zašto je, ti si htio, zašto je ljudima u ovim firmama koje razvijaju mobilne aplikacije Mac nekako draži, jer ako ne griješim, mislim da u svih 5 firmi, ispravite me ako nije, su Macovi većina ili sve. Dobro, mi konkretno ne bi mogli razvijati bez Maca jer razvijamo, ako razvijaš iOS aplikacije, mislim možeš, ali ne želiš, zašto bi si to radio. A druga stvar je taj ekosustav jednostavno funkcionira i nemaš konstantne probleme sa njima kao što se sjećam dok smo radili na PC-u, da smo imali, tako da je to. I dobro, sad od određenih programa ima samo recimo samo za Mac se radi, vjerojatno opet sa tom, recimo pogotovo neki dizajnerski ili muzički alati se rade isključivo za Mac, vjerojatno zato što je, u stvari ne znam zašto, mislim zato što ljudi koriste te kompjutere pa onda nema evo, on zna zašto. Zato što iOS developerima trebaju Macovi zbog Xcode-a, a onda da ne pravimo razliku između svih ostalih, onda svi drugi imaju Macovi. To je to. Drugi bi i mogli, ali u principu to je, ja mislim, jedini razlog. Pa, ok, samo kratko želim daći ti. Da nije baš samo to zato što iz iskustva rada sjećam se još uvijek živo i traumatično iskustva rada na PC-u i kako je sada taj rad izgleda. Tako da ima i tu nešto. Želi li možda još netko u nekom smjeru, Android i iOS? Kad sam krenuo developat, krenuo sam na, svi smo u nekom trenutku imali Windows, onda smo prešli na nekakav Linux OS, da li Red Hat, Ubuntu tad ili šta god. Mislim, to je bilo onako, dosta si mora to sedla da ti radi. Da vidjeli Guštin u publici odobrava, da, dobro. Čak sam bio tajnik u Hrvatskoj udruzi Linux korisnika tad, ne znam koliko to ima godina. I onda u nekom trenutku sam prešao na Mac kad sam došao do para da si mogu kupiti Mac. I moram priznati da jednostavno OS je stabilniji, paket menadžer je puno bolji, pogotovo Bruce sad i sve to što se koristi. Tako da jednostavno OS je stabilniji i mislim da ga zato developeri generalno preferiraju i vole. A i laptopi do ove zadnje serije nisu bili loši. Ove tipkovnice nam se raspadaju. Brijem da vratimo preko 50% Macova da odu na servis zbog tipkovnice unazad godinu i pol. Suludo. Da, ne suludo. Hrvoje i Tomislave, imate želju nešto nadopuniti na ovo ili je sve rečeno? Pa ja mogu samo reći mi imamo nekakvu odluku u firmi da praktički odluku o device-u prepuštamo developerima. Mi smo razmišljali ranije da li će biti standard ovo ili ono, pa prije dio firme bio na Windowsima, pa onda su naravno iOS developeri su imali Macove, ostali su bili miješano, pa su developeri tražili da ih se prebaci na Mac. Mi smo skužili da su, što se toga tiče, stvarno pametniji od nas. Znači, mi možemo razmišljati o kompatibilnosti, ali ljudi znaju na čem im je najbolje raditi. Tu postoje puno više znanja u developerskom communityu nego da mi u managementu to odlučamo. Tako da mi to puštamo i odluka je da su svi na Macu. To je njihova odluka. Ne? Pa mislim, ne znam, imate iskustva, ali mi prodamo Macove nakon, 3 godine, to je upo cijene se proda. To cijena ne pada tome uopće. Znači kad se uzme koliko godišnje recimo košta Mac naspram Windowsa, to je besplatan kompjuter. Pa ne, doslovno je, on ne znam, ga se plati koliko, 10-12 tisuća koliko košta. Kad si zadnji put gledao koliko košta, dugo nisi, jela, tajnica, ne? Neko naručuje u firmi, ja vidim, neko ne. Mislim bez da je PDV-a. Bez PDV-a, ali on se za 3 godine gledao. proda za 6-7 tisuća kuna bez problema. I dalje. I još nakon toga opet to sve sporije pada cijena.
Nemam pojma, nama su recimo u zadnje vrijeme neki ljudi počeli, mislim ne znam zašto idemo u ovom smjeru uopće razgovora o hardwareu, ali dobro, ali nama je dosta ljudi u zadnje vrijeme počelo neke ThinkPadove uzimati, pogotovo DevOps i Java ekipa, kao da su im bolje performanse i trebaju nešto jače laptope, valjda, okej. Ja sam pišem mailove. Prije nego što pređemo na nekakva pitanja iz publike, možda samo nešto o trendovima vezano uz mobilne aplikacije u 2020. Idealno, ako se taj trend konkretno tiče vas, pa da mislite u firmi, nešto raditi drugačije ili pratiti nove trendove, ali može i općenito neki kratki komentar ako imate ideju što bi rekli u tom smjeru. Evo, ja ti za nas mogu reći da u zadnje vrijeme možda taj mobile development postaje suludo skup. Kao jednostavno počinje biti off scale klijentima, jer imaš jednog do dva po platformi, pa radiš iOS, pa radiš Android, dosta to postaje skupo i klijenti sve više traže nekakva izlaz u nekakvim rješenjima. Mislim da su povijesno tražili to možda u Xamarinu, Cordova, nekakva polu rješenja, nešto. I rekao bi da je to sve maestralno failalo, da ništa od toga se nije nešto primilo. Ali u zadnje vrijeme recimo počinjemo se više raditi tog React Native-a, nešto, ali čini mi se da Flutter dosta u zadnje vrijeme postaje popularan i imamo nekoliko ljudi koji rade na tome i recimo od svih tih tehnologija cross platform s kojima smo do sad radili, čini mi se da Flutter možda ima nešto najviše potencijala. Bar je to za sad stav, ja više govorim o stavu ljudi koji to stvarno rade. Ja nisam dovoljno blizu, ali čini mi se da su dosta optimistični oko Fluttera. Mislim, ovo je nastavak na pitanje Android versus iOS, jer zapravo to nije više kod nas tema i mislim da je to za 2020. i dalje vjerojatno ostalo kao glavni izazov ove industrije. Ako govorimo o mobile developmentu, da je sve teže prodati native aplikaciju. I mi sad native radimo samo za neke najveće projekte, najveće klijente koji moraju baš nešto iskoristiti od funkcionalnosti telefona. iOS i Android timovi su nam veliki, ali su relativno stabilni na malom broju projekata, u principu rastu, ali na manoj klijentskoj bazi. S druge strane, React i React Native rastura, tim je narastao za 3 puta u godinu dana. I s tom tendencijom je i dalje. Dakle, svi novi klijenti koji dolaze gledaju ok, kako bi uštedili i neće platiti dupli razvoj, nego idu na neke od ovih rješenja. S tim da je... Pa da, u stvari mi je zanimljivo. Da, hvala. Mislim, React Native je nama isto dosta upao u oko. Jako nam se pokazao super. Ali bi voljela baš od vas čuti kako komentirate to da je sad Facebook se makao sa React Native-a i napravio native. Pa ja mislim da je uvijek neko hibridno rješenje dobro dok za nešto istestirati, isprobati, nema puno usera, ali čim je to veliki user, najbolje iskoristiti nativno do kraja. Mislim, činjenica je da velikoj većini ne treba toliko kvalitetno da se sve napravi i da je bitnije da je lakše održavati nešto nego ići. Mislim da Facebook uopće nije usporediv te odluke kao je li to nešto dobro ili pa dobro, ili zanimljivo nije je dobro. da onaj koji je vlasnik toga... Znaš, ne možeš uspoređivati, ne znam, bar se meni čini uspoređivati Facebook aplikaciju na kojoj radi vjerojatno 500 ljudi sa možda projektima na kakve naši klijenti traže. I koliko usera ima. Da, i koliko usera imaju, dosta je to teško uspoređivati. Našim klijentima bih rekao da je najveći problem to maintain na 2 platforme, bugovi na 2 platforme, to je nekako drama. Facebooku to ništa nije drama, jednostavno ode u HR i kaže daj mi još 20 developera i dobije ih. Tako da daj im stocks, daj im ne znam šta i nabavit će ljude. Ali jedna banka u Hrvatskoj, jedna osiguravajuća kuća koju smo spominjali ili Telekom, dosta teže. A jednostavno ti troškovi ti postaju, kad kažemo off scale, jednostavno ti, neovisno da li si banka koja ima 10.000 klijenata ili 500.000 klijenata ili možda 5 miliona, doslovno razlika je u tome da trebaš i sve iste funkcionalnosti u mobilnoj aplikaciji, razlika je samo u onom slajderu na AWS-u. Znaš, kao koliko si odvrnuo infrastrukturu na backendu. Tako da, dosta je to
financijski postaje zahtjevno za klijente. Lora, ti si htjela nešto reći? Pa da, u stvari kad onda, znači na tvoje pitanje šta je trend u mobilnim aplikacijama, mislim da u stvari trend nije u mobilnim aplikacijama, mobilne aplikacije su u stvari tu kao nekakav, kao vanjska podrška proizvodima, jer upravo tako, ne znam, velike firme jednostavno moraju imati mobilnu aplikaciju i one su te koji će uložiti. A ovo na što smo navikli proteklih godina, tipa startupi, sad neki dođu pa imaju neku mobilnu aplikaciju, to nije budućnost. Hvala. Evo sad ako imamo nekakva pitanja iz publike, imamo još nekoliko minuta. Eno, jedno pitanje u daljini. Htio sam nešto reći, ali... Kad se već spominje cross platform, samo recimo zanima koji je vaš stav recimo što se tiče progresivnih web aplikacija. To je isto vidim trenutačni hot topic kad se priča kad bi kao nakon Fluttera i svega toga bi moglo zapravo biti neko konačno rješenje. Ko ću ja? Ajde, mislim da si mene gledao. Pa čini mi se da sve rijeđe ima smisla raditi mobilnu aplikaciju. Evo. Ne bih rekao da je mobilna aplikacija odgovor za veliku većinu klijenata. Mislim da taj PVA da će biti skroz ok rješenje za jako, jako puno klijenata u budućnosti. Jer trošak razvoja s jedne strane, pogotovo native-a, ok, možda Fluttera malo manje, ali ako već imaš nekakvu web aplikaciju s kojom si zadovoljan, prilagodba za PVA je ništa u odnosu na custom razvoj mobilnih aplikacija. Tako da definitivno mislim da ima puno prostora za to u budućnosti. Hvala. Šta ti misliš? Iskreno sam zapravo ne znam, zato i pitam. Ja želim naučiti. Tako da, mislim, vidim da trenutno vaš topik i na Hacker News, na Redditu svi baš jednostavno hvale. Govore da je logično rješenje, samim time sa troškovima kakvi će biti, da će se tržište jednostavno prilagoditi, pa vam zato bilo i zanimalo. Pa da, neke stvari jednostavno želiš da ti rade bolje, fluidnije, što možeš možda dobiti kroz native development ili Flutter, ili React Native, možda ne toliko dobro, ali recimo da možeš. Ali za neke stvari je skroz ok, znaš, da li neki jednostavniji appovi trebaju biti appovi ili mogu biti PVA, mislim da nema problema da budu samo u browseru. To čak možeš sad ih i dodati kao ikonu ko želi na home screen, tako da mislim da je to skroz ok rješenje za neke stvari. Imamo li još neke?